بلێرن تەماشەوانên هێژا çi baş e dema ku ez dibînim dî xelkê Efrînê vedgerine cihê xwe, vedgerine malê xwe, vedgerine nava erd û zeviyên xwe û erebên hawîr de ji cihên wan, ji malên wan ji Efrînê derdikevin ew jî êdî vedgerine cihên xwe. Yani her kes diçe mala xwe. Yani ji dema derketina rejîma Esed ve bi hezaran malbatên erebên hawîr de ji nava Efrînê derketin û çûne cihên xwe. Yani her kes diçe mala xwe. Kurdên me vedgerine mala xwe, erebên ku di malên Kurdan de bûn ew jî derdikevin û diçine mala xwe. Gelek gundên Efrînê niha yek maleke erebên hawîr de jî têde nemaye. Baş e yani. Bere de jî û dizanin ji berê de yani ji dema dagirkirina Efrînê ji 2018 ve ez her demê li ser vê ekranê li pêşiya we dibêjim yani vegerine mala xwe. Mayna di nava mala xwe de li ser ax û zeviyên xwe hezar carî ji mayna di nava konan da li koçberiyê baştir e rastî. Kesayetiyeke civakî heye Kemal Ezzet e ku beşdarî civîna li gel Serokê Sûriye Ehmed Şerab bû bi riya Rûdawê bang li hemû koçberên Efrînê dike ku vegerine gund û bajarê xwe. Kemal Ezzet dibêje erebên hawîr de ji Efrînê derdikevin xanî vala dibin rewş baştir dibe niha êdî derfeteke baş heye ji bo vegera xelkê Efrînê. Ev dîmenek karwanekî erebên hawirde ye ku ji herêma Efrînê derdikeve û ber bi hemayê ve diçe. Ev karwan roja şemiyê 21 Sibatê ji herêma Efrînê derketiye. Çavkaniyên ku ji herêma Efrînê ji toramedyaya Rûdawê re axivîne tekez dikin ku karwanên hawirdeyan rojane ji herêma Efrînê derdikevin. Hamdullah selamê abûyê, hamdullah selamê. Hember jî vegera koçberên Efrînê bo herêma xwe berdewam e lê hejmara wan pir kêm e. Hamdullah umur müyesserin. Tamam. Ji nav bajarê Efrînê kesayetiya civakiya Kurd Kemal Ezzet ji toramedyaya Rûdawê re got vegera koçberên Efrînê morala nişteciyan bilind dike û helwesta wan jî bihêz dike. بسؤال ما هج ملتي ما يدار برو أما يدينا قشت كوارن عفرين وطاي عفرين خوش تبي وطاي عفرين رند بي قوون كون بنوارن يروح حوش بوش تبن ملكي خوون يزيبزو تسليم ببن بلي وضع ناون أبو يروح روش روي وطا خوش تبا قوارن أم بعبد قوات لدبن وروي أحمد الشرع رئيسي سوري عجار هوت عفرين عم بيرو نشتن ويماريكو ملات بلا فقري وعمسوس دنوها محوشت جنده ومولد جنده عم بيتني جبال بتوني عم تغوزم وبيوارن حكيون وارن عبدا قوات لدبن وروكي بيشت وارن جيشون چيتنا ددما سردانا باجار Efrînê de Serokê Qunaxa Veguhêz a Sûriyê Ehmed El-Şerع piştevaniya xwe ji bo vegera koçberên Efrînê nîşan dabû. Lê her li gor çavkaniyên ku ji nav herêma Efrînê ji Rûdawê re axivîne, kiryarên grûpên çekdar li hember koçberên vegeriyayî wekî girtin, sepandina bêş û xûkiyê û ranedestkirina hin malên koçberan heta niha astengîne li pêş prosesa vegerê. Lewma jî heta niha bi hezaran Efrînî li herêmên rêveberiya Xweser di nav rewşeke pir dijwar de koçbermane. Hüseyin Umar, Rûdaw. Ji Efrînê İbrahim Mustafa endamê xwe cihiya enekesê mîvanê min e kak İbrahim dema te baş me bixêr hatî. Min destpêkê hez kir bizanibim heta niha çend kes vegeriyana Efrînê. بخير بالماموستا Sağ ol bê. سر سنة سر جابا Ser û çavê te sağ bin. Gelekî spas. صاب بخدي تك آگاهين بدقتن أنا يعني روجانا وگر هيا وگوستنج هيا چون هاتن چه بيا نوبر بازار مزندجي و نوبر بازارو که دور دور عفريج چه بو بري آستانگی هبو کس نکاری بو چوباتا وگوستن تنبو آنها همو کس کانن هرن ورن
بدون آستنگ بی آستنگ چه ببن آها تشتكي بالكين شاو خوشه آها يعني كستنا ريلوان بقرا جوارا بروبليما درخه پران جوان بستينه ريا وقرا عفرينه بتمامي وكريا كاك إبراهيم الرياض عفريني همي بكرينا بس هناك حاجز هنا للدليل عفريني رئيسي هاو تينتين نكي نصنامة برصدقن ولكن أستنقت هنا بدراستي بري كان روجي عول هناك أستنقي هابون أنا يا هدي أستنقنا من الرادبن يعني كراسة من سلمة فرابيا تشكي باشا قلت لك كردية كراس لسري ما فربويا نفسها وادي وندكارم كيف اخو نفسي بدن وبستينن ليه من خواست في بزانبم لكيجان قندان يعني الكيجان جهان عرب دركتنا او قنج عربان فالابونا يعني او ناحية او باجار وباجاروك بالتمامي فوالا نبونا سدي سد ام بين جندن هنا بتشوك بون كان مالتي ذهبون او دركات النمون بس بتمامي جندن مزن وايه دردوري عفريني وباجاروكن دردوري عفريني هي نتي دمونا اللي بس سدي شيست از كونن بهم بقريانا مال الخان اها تشتكيدن عربين كدرينين كمانا كاك ابراهيم بخديك جحمودا برانمانا هناك جغوطا مانا ايكو باجار وان دفرق وانا بري ورن باما هناك روخانديه نكون هرن مال خو افاي خد شيء بكن وفقرنا مال خو هناك سكرينا بلكي هناك منظمه هناك مساعدات مره ورا هرن مال خد شيء بكن ورنتي كفني اها تشتكيدن مثلا او كردن كوفاتقرنا مال خو وعرب دمالين وان دابن او تشاوا دبا او جي سيستمك قليرة دبا تينتين جي مختار وجي كاسين ودري يان جي كاسين كو اولوية ماشينا جرد بشن ام بقرينا مولخا درفت هيا بوش بكا ايه چند روزان درفت بيدي وباشا ايه بغلا بكا جرد باشا كسكي كو عاسي ببيجا نا ازدرنا كفم هيا بخدي روجي سلف ده هبون بريجيا وتشتا شيء دبون وهناك شيء باج وبراج دخاشتن جوانا هناك $1000 $500 $10,000 دخاشتن انا يواش هدي هبتشتا راتبه كامل يعني باشا الرياح حلب وعفرينه بتمامي فكريه فكريا وفاغوستن داره چوندن هاتن بشكل كي تماما وآرامه اوكي هون شد بيجن كاك ابراهيم يعني هون كردين كو لعفرينه مانا بانك لكوچبرين عفرينه كل دروانا چه جوارا دبيجن چه بانك جوارا دشينن طيبات ام دبين حمو كرد ميل عفريني اللي عفريني كل دربه ماني بلا خو اماده بكن فقرنا مال خو هنكي روش ارامه هنكي يعني بهنا ما فربيا وغاستن شيبيا چون ادم شيبيا دناو عفريني ده ناو طاخن عفريني ده دناو بجاروك عفريني ده چون هاتن قال لك حتيها هي حكومه لور هي حكومه سوريانو انو اري هناكي دست خواب آنينا لي بس چند ايه كيفن او لشكرين كيفن هناكي جوانجي خواب بشداري وان دكن يعني مبين وان ده هناك اتفاقيات هنا تشي دكن بن بيكرنين بري انتهاكات بري بردوام دكن العفريني جرهبنجي بر كيمن تكتوك يعني نكون بين وكي بري بسيم هيفا شار هيفا او سالك دو سالن بين بكرن هبون وقال لك يعني قال لك سباس مالتا افا ابراهيم مصطفى اندامي خجهيه انا كسي جعفريني زور سباس ترجي صاغبي